Salama sita musule. Paraya sidu pakaboro lante penanda bisaran na puang matua umpama tan na pena. Ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang matua lata basa sia lata rangi lan atu yate. Dia lalama Efesus pasal 5 angka misa saya lako kasera. Efesus pasal 5 angka misa saya lako kasera. Apa dolo lambasa ki kadan na puang matua mai komita masambayang. Ya te katuang ki opuang matua, pak kamase milako kami tu sipatu ki sorong menda di kurean sumanga ki mati olo malabi mi, ulendu tangga melo, penakina buangan kada melo sia penggauran naturu kadami. Opuang totemo laki basa tu kadami, maturu-turu komi opuang pena masallo, mi pamaseng ita matanga ki, anna menda di sulona bak tu dia na katuang ki ungkure sumanga pak kaboro mi. Lakirangi te kadami opuang, mak kada komila ko kami. Lan sangan na buang Yesu ki masambayang. Amin. Belanda ia tubua kamasiangan, ia motu kameloan, kamaloloan sia kamanaparan. Yesus pasal 5 angka kasera. Na dipakondi lan misa kada nakua bua tu inang maelo sia tonganna. Siulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Ya keden misa tahu male la komisa inan pak balukan la unal libua. Tantu ya tu tahu ya to mak tantu kumua inang la nape maranga melo tu agan sia garagan na bua ya to. Ya anaden tu bosinna sia tangkan melo garagan na ondong pi. Anna tang mammi itu kandena inang manasa kumua tau ya tonoka la unnalli belanna tang mailo sia tang nakalo pena anna siulu pakaboro lan puang Yesus Kristus ia tu tondok Efesus ya mau misa kota kapua ton atunna deduka moto tu tondok ya to nani tuo to sarani tu untarimai batu napatu te surak pak pakilalan na puang matua ulendui Rasul Paulus. Ya tu mintu to sarani dio kota Efesus. Tuolan ala-ala na batu si sola tau senga. Tu unampui sia ulolangi katuan si turu kapatonganan senga sia kapatonganan nenek todolona. Tangia kapatonganan lako puang Yesus Kristus. Ia tu to Buddha ya to, tu dio tondok Efesus. Pembuda-buda tuo mak pangambuni, tuo barak, lako pak barang-barangan. Sia umpenombai tang agan tang tungan batu berhala. Silupa kaboro lan puang Yesus Kristus. Lan may pabasanta at tutotemo, nani Rasul Paulus umpakilalaki. Sia umpakilala itu kombongan dio Efesus kumua susi misa tomak patongan ya tuto sarani dio Efesus si patu napeng kulei sia napeng kananang itu la untampian itu agan katuan kapatonganan dolo anna membali mendadi anak-anak tuolan arang sia masiang ya tu tanda manasana kumua tua molan masiang inala na papayan lan agan katuan na siya tengka kede na tau ya tomai kello. Ya tu agan katuan siya penggauran kello na. Ya motu nasangan na Paulus tu kumua bua kapatonganan na si misa tau. Ya tu arang inang lamem bua kameloan. Kakinan siya katonganan. Ya motu na biasa dirangi kumua ya tubuan na kapatonganan na to sarani madin ditiro diomai agan katuan na ya moto anna iya tu kita to sarani ba atu to mapatongan lako puang matua ditambaiki sia disuaki solanasang la umpapayan buanta bua-bua kapatongananta ulendui kameloan penggauranta kakinaan tah sia kapatonganan lako puang matua tae na ia tu mak rupa
sengak nah. Tu tang kebatuan na lako tau sengak sia lako puang matua. Silo kaborok lan puang Yesus Kristus. Ya pi anna maelo tu misa buah ke mak palu dio mai ba tubu tulu dio mai misa garontok kayu maelo. Sia malompo. Ya anak kita te di saburan tomak patongan ba tu to sarani. Paralu na takatonganan ni kumua. Ia pinaden membuah melo. Sia ia pi antakina. Sia membuah katonganan ke menggarontok pilan Injil. Tu dio nakatuanta. Ya mau misa, ya tu Injil ya mau misa kareba melo. Sia kareba kaparanuan. Tu si patu lata papayan. Tu kita mintu tomak patongan lan mintu sulapa katuanta. Sia si paupu tuota solanasang. Ya tu tanda manasana kumua. Nembua mikilan kapatonganan lako puang matua. Ke tapapayan ulendui buangan kadanta. Ulendui penggauranta. Tuma din lamenda disangka bak tupak tuladanan. Lako tau senga. Indek duka motona ni tanda manasana kumua. Ya tu kita teto di saburan sarani moki. Mendadi miki anak-anak arang. Lako padanta lan katuanta. Anda pak kamas. Na pak kamasen na mora puang matua. Lan pena masalokna. La tontong rondong ki solanasang. Anta mari num papayan ni tujuan na buah-buah kapatongananta. Anna malabi tu ambek tadao suruga. Amin. Tama sembayang. Ure sumanga tu kadami puang mi pak pesanan lako kami. Pamatotok kan ni pakinakan ni la umpogau ilan katuangki. Yate kadami teki kure sumanga lan sangan na puang Yesu. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua. Tarangi lan atu yate. Tontong kipeta ada kumota subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian nila ko sang mane sang baineta. Kure sumanga puang tontong umpasake komi solanasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.